Hello everyone! My name is Attorney Jackie Bana. I actually spent my elementary years in PAGADIan City Pirate School. I graduated in the year 2006, and then I spent my high school in Wangados National High School. There I graduated in the year 2010. And then I proceeded with political science degree in New Year University and immediately went to the University of Santa Tomas for my law degree. I graduated in 2018 and I took the bar on the same year, and in 2019 I became the full-fledged lawyer, and now I am working in the provincial legal office. Yeah! Alayon sa buwanga, serbisyo nga pangmasa, alagad nga way sama. Ang kalambuan sa takbayan, maoy tinguha niya. Usa sa ligan ta, kay matinod anon siya. Wa siya'y laing umong kundi ang serbisyuhan ta. Attorney Jackie na, laban tinahanglan ta. Sa takbayan sa pagadian, atong iplastar siya. Sinsiro gyud siya, serbisyo magpuna. Andam tang alagaran, kay lagi pinanggata. Attorney Jackie Bana, kasaligan siya. Siya nga matuot, siguradong magpuna. Andam nga mutabang kung kinahanglan siya. Kay Attorney Jackie, siguradong uswag na. Di nga buutan, dalerong maduulan. Andam nga mulaban sa mga nilupigan. Serbisyuhan ng katauhan, maoy iyang ganahan. Lambuon ng pagadian, iyang panikamutan. Attorney Jackie na ang kinahanglan ka. Andam tang alagaran, kay lagi pinanggata. Attorney Jackie Bana, kasaligan siya. Servisyo nga matuot, siguradong magpuna. Andam nga mutabang kung kinahanglan siya. Kay Attorney Jackie, siguradong uswag na. Kay Attorney Jackie, siguradong uswag na. Kay Attorney Jackie, siguradong happy ka.